Shantakita kotala. Patasine kerebo. Otaideke. Amina. Amen. Tera haleluya cyane Sema haleluya sana ya Mungu. Hari abantu 11 hano. Kuna watu 11 mahali hapa Bakiza amaguru. wanapona miguu. Bari bafite indwara z'amaguru. Walikuwa na ugonjwa wa miguu. Bamwe yabaryaga. Wamoja walikuwa wanaliwa na miguu. Abandi akabyimba. Wengine anavimba. Abandi agashyuha. Wengine anasikia moto. Imana irambwiye ngo nimwakire gukira. Na Mungu anasema pokeeni uponyaji. Woteze igitambaro cy'umweru. Huyu wa kitambaa cha mweupe. Imana irambwiye ngo ikurinze kurwara amaso yo guhuma. Mungu ananiambia na kulinda kumwa macho na kuwa kipofu. Ikurinze kurwara amaso yo guhuma. Mungu anakulinda ugonjwa wa Uwiteka koza operation muri ayo maso. Mungu anafanya operation ndani ya macho yako. Na kanwa ko Uwiteka kabiremye. Ni mdomo wa Mungu naomba hayo. Na uteze agatambaro k'umweru. Na wewe wa kitambaa cha mweupe pia. Uwiteka nyine ngabavuganya nawe. Mungu Mwenyezi anasema na wewe. Akuvanye mu nzira ebyiri. Anakutoa ndani ya njia mbili. Akuyoboye inzira imwe. Anakuongoza kwa njia moja. Uvuye mu mwijima. Unatoka kwenye giza. Uwiteka gushize mu mucyo. Anakuweka kwenye nuru. Akuvanye mu rungabangabo. Anakutoa kwenye mashaka. Akweretse inzira kugeza ku masezerano yawe. Anakuonesha njia ya kufikisha kwenye ahadi zako. Data we. Tera haleluya cyane we. Sema haleluya sana. Yes, yes. Vijana wakanenepa na kutakata. Imana iri gutegura uburyo izabagira umutwe mu gihugu hose. Mungu anaandaa vile atawafanya kichwa. Imana igiye kukuzamura ntabwo ikuzamurira muri zone. Mungu akikuinua hata kuinulia kwenye zone. Ikuzamurira mu gihugu hose. Anakuinulia kwenye nchi yote. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Barangije baravuga bati walipomaliza na kusema eti ntabwo tuzasenga iki kigirwamana Nebukadinezari yabaje. Tutaomba kimungu cha Nebukadineza. Musi umwe bajyana ikirago kwa Nebukadineza. Siku mmoja wakapeleka shtaki kwa Nebukadineza. Baravuga bati rya tegeko washizeho abahungu banze kuryubahiriza. Wakasema wale wa vijana wamekataa kutii sheria yako. Kubararira iki kigirwamana ukongera guhagarara imbere y'iteraniro. Kwa kunipa muda wa kuongeza kusimama mbele ya kanisa. Ndamushimiye cyane. Namshukuru sana. Nawashukuru kuwa mmekuja. Ndashimira by'umwihariko abantu bumvise ubutumire bakaza. Nashukuru Nina shukurani za zaidi kwa watu wamesikia wito na wakaja. Harabo twarimo twandikirana mukanya. Kuna watu tumekuwa tukiandikiana kwenye muda ushao. Bambwira ko bahageze. Wakiniambia kwamba wamefika mahali hapa. Mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima. Nawaombea baraka nikitoa kuroho. Abambonye bwa mbere nitwa Nyirabagenzi Alice. Wanaoniona na mara kwanza naitwa Nyirabagenzi Alice. Nzugwi kuri Mama Lionel. Najulikana kwa jina la Mama Lionel. Umudamu ufite umugabo n'abana batatu. Ni mama ambaye ana mume mmoja na watoto watatu. Mba mu Rwanda ni naho mvuka. Nazaliwa Rwanda huko. Ndashimira Imana angejeje muri iki gihugu cyacu. Nashukuru Mungu amenifikisha kwenye nchi nzuri inajawa amani. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunaenda kuzungumza neno la Mungu. Ndashimira umusemuzi wanjye cyane. Nashukuru mtafsiri wangu. Bijya bigora kubona umuntu mfatisha kugira ngo ansemurire. Inakuwa ni vigumu kuona mtu ambaye anaweza kunitafsiria. Ariko ejo wabikoze neza, Imana igumugisha. Lakini jana amefanya vizuri na Mungu ambariki. N'uyu munsi kandi ndumva uri mu mavuta yo gusemura. Hata siku ya leo nasikia uko kwenye mafuta ya kutafsiri. Kandi uyu mugoroba n'umugoroba ugiye gukorekeramo ibintu bikomeye cyane. Na jioni hii ni jioni ya miujiza. N'umugoroba udasanzwe. Ni jioni isiyo ya kawaida. Mu buryo bw'umwuka ndi kubyumva ko hari ibintu bigiye guhinduka. Kwa namna ya kiroho kuna mambo yanaenda badilika, niko nasikia. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana dusanga mu gutegeka kwa kabiri. Nahitaji tusome maneno ya Mungu. Igice cha 28 umurongo wa 13. Kitabu cha Kutoka kwenye sura ya 28 mstari wa 2 na 3. Nagira ngo tuhagere dusome. Acha tusome.
igice cya 28 umurongo wa 13. Sura ya 28 mstari wa 13 haravuze ngo kunasema hivi: Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Mungu atakubadilisha kichwa hata kubadilisha mkia. Uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi. Utaishi juu sana hautaishi chini. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera. Ukitii amri za Mungu na kufuatisha hizo. Nayo magambo tugiye kuganira. Ni hayo maneno tunaenda zungumza. Hanyuma turi mu cyumweru cya ntutinye. Tuko kwenye wiki ambayo inasema usiogope. Dushimira Imana yabwiye umushumba wacu ngo ategure igiterane cyitwa ntutinye. Na tunamshukuru Mungu amemwamuru mchungaji aandae mkutano na kusema neno usiogope. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Hii ni neno lisilo la kawaida. Kandi ni ijambo riryoshye. Pia ni neno tamu. Ntutinye. Usiogope. Ntutinye. Usiogope. Mugihe bakuvuga nabi ntutinye. Wakikuteta vibaya usiogope. Kuba uriho ntutinye. Ikiwa upo usiogope. Kuba warokotse impfu zingana gutya ntutinye. Ikiwa umepona vifo namna vile usiogope. Kuba Imana arakurindiye hariya ntutinye. Ikiwa Mungu amekulindia kule usiogope. Nimba uri gukora ukabona ntibigenda ntutinye. Kama unafanya kazi unaona haviendeki usiogope. Nimba uri kubaka urugo ukabona ntirumeze neza ntutinye. Kama ndoa yako haiko salama usiogope. Nimba uri kubona abana mu ishuri batari kwiga neza ntutinye. Ikiwa unaona watoto shuleni hawasomi vizuri usiogope. Nimba ubona ugize imyaka myinshi nta sheri urabona ntutinye. Kama unafahamu miaka mingi huna mpenzi usiogope. Nimba ubona uri mu bukode igihe kinini ntutinye. Kama unapanga nyumba miaka mingi usiogope. Nimba ubona uri gutegura ubukwe ukabona nta kigenda ntutinye. Kama unaandaa harusi unaona haviendeki lakini usiogope. Nimba ubona utinze gutwita ntutinye. Kama unaona umekawia kuzaa usiogope. Ntutinye. Usiogope. Ntutinye. Usiogope. Ijambo rivuga ngo ntutinye. Neno linasema usiogope. Riba rifite ibyo riri gutegura. Linakuwa linaandaa mambo fulani. Kandi iri ni ijambo ribwirwa umuntu Imana arangije kubona ko ari inzira bwoba. Na ni neno linaambiwa mtu Mungu amemaliza kuona kama ni yeye hana uoga. Kandi iri ni ijambo rimara ubwoba. Na ni neno linamaliza uoga. Ntutinye. Usiogope. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Tunaenda zungumza maneno ya Mungu. Hari abantu bamenyereye kumbona ku mbuga nkoranyambaga. Kuna watu wananiona kwenye social media. Mfite ubuhamya bwinshi. Nina ushuhuda mingi. Hanyuma nzagenda mbaho gato. Mwisho nitaenda nawapatia kidogo. Jewe umugabo tubyaranye abana 3. Mimi mume wangu tunazaa naye watoto 3. Yandambagije muri 95. Amenichumbia kwenye mwaka wa 95. Ankwa mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubukwe busohora muri 2006. Akanioa kwenye mwaka wa 2000 na harusi kawa mwaka wa 2006. Namaze myaka 11 narakowe. Nimemaliza miaka 11 nikisha olewa. Byambereye intambara ikomeye cyane. Imekuwa vita ngumu kwangu. Jewe mvuka ndumwana wabucura mu muryango. Umwana wa nyuma mu muryango. Mimi ni mtoto wa mwisho kwenye familia. Abakuru banjye bashatse bakiri bato. Wakubwa zangu wameolewa wakiwa wadogo. Ntindamo gake kubera icyo kigeragezo. Mimi nikakawa kidogo kwa sababu ya jaribu hiyo. Gutegereza umugabo imyaka 11 ni imibabaro ikomeye nahuye nayo. Kusubiri mume miaka 11 ni huzuni mkubwa nimekutana nao. Imana yaransangaga ikambwira iti mwana wanjye nzakugirira neza. Mungu alikuwa ananiambia mtoto wangu utakufanyia vema. Tegereza uyu mugabo wawe. Subiri mume ni wako. Niwe nzaguheraho umugisha. Ndiye nitakubariki kwake. Niwe mugabo uzashyigikira umuhamagaro ukurimo. Ndipo ataunga wito ataunga mkono wito uko ndani mwako. Ariko muri gihe nkumva harimo gutinyuka. Lakini kwangu nikasikia hamna kuogopa. Ejo twaravuze ngo mu gihe uri mu kigeragezo. Jana tumesema ukiwa jaribuni ntutinye. Usiogope. Kuko imbaraga nyinshi Imana iri kuzikoresha aho uzajya. Maana nguvu mingi Mungu anazitumia mahali utaelekea. Ejo twabonye uburyo Imana itigeze itinda cyane mu Egiputa. Jana tumeona namna Mungu hakukawa huko Misri. Ahubwo yatinze cyane Kanani. Labda amekawa sana Kanana. Imana iri
kubaka cyane aho tuzajya. Mungu anajenga sana mahali tutaelekea. Imana iri kubaka cyane, iri imbaraga cyane aho ibisubizo byacu biri. Mungu anatengeneza na nguvu mahali jibu zetu zilipo. Ikiri gukora mu gihe duhagazemo ni ukuduha imbaraga. Kitu na Mungu anatenda wakati tulipo ni kutupa nguvu. Akaziri gukora ni ukuduha imbaraga mu gihe duhagazemo. Kazi yake ni kutupa nguvu nafasi na nyakati tunazosimama ndani. Ariko itinze cyane mu bisubizo tugiye kujyamo. Lakini anaenda kukawa ndani ya majibu yetu. Niho iri gushyira imbaraga nyinshi. Ndipo Mungu anaweka nguvu mingi. Ejo niko twavuze. Jana tumetamuka hayo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe. Siku ya leo tutaona ijambo ry'Imana rivuga ngo uzaba umutwe. Neno linasema utakuwa kichwa. Ntabwo uzaba umurizo. Hautakuwa mkia. Uzaba wo hejuru. Utakuwa wa juu. Ntabwo uzaba wo hasi. Hautakuwa wa chini. Na ya magambo aryoshye tugiye kuganira. Maneno matamu tunaenda zungumza. Imana imaze iminsi ireba agasuzuguro usuzugurwa. Mungu anamaliza masiku anaangalia dhalau na dhalauliwa. Ikicecekera bakagira ngo ntizagusubiza. Na kaa kimya wanajiwaza hata kurudishia. Irabareka. Mungu anawaacha. N'ijambo ryayo ravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato. Na neno lake linasema na kuachilia muda kidogo. Ifite ukuntu ibibaretse. Kuna namna na waacha. Bakagira ngo uri mugenzi wabo. Wanajiwaza uko rafiki yao. Ariko bagatungurwa n'ijambo. Lakini wanagafra na neno. Yavuze badahari. Na neno ametamuka bila hawapo. Imana ukuntu iteye. Mungu namna alivyo. Ntabwo igikubwira abanzi bawe bumva. Hata kwambia maadui zako wakishuhudia. Abanzi bawe bamenye ikigeragezo kikwicariye. Maadui zako wanajua jaribu linakukalia. Ariko Imana ibahisha amasezerano kwicayemo. Lakini Mungu anawaficha ahadi zilizo ndani yako. Ejo yasohoye baratinya. Maana kesho vikitokea wanaogopa. Uzaba umutwe mu mpera z'uyu mwaka. Utakuwa kichwa mwisho wa mwaka. Ntabwo uzaba umurizo. Hautakuwa mkia. Uzaba wa hejuru. Utakuwa wa juu. Ntabwo uzaba wa hasi. Hautakuwa wa chini. Uyu ni umugoroba wo gusezerera ubuzima bwo hasi. Ni jioni ya kuaga maisha ya chini. Tuvuga hasi twe turahazi twahamaze igihe. Tukisema chini tunapafahamu maana tumemaliza eko wakati. Twamaze igihe hasi nta nshuti ba hasi. Tumemaliza wakati hakuna undugu huko chini. Nta mufamili uza hasi. Hakuna familia ya chini. Iyo uri hasi ugira inshuti nke. Ukiwa chini na wa ndugu wadogo. Iyo uri hasi nta kantu ugira. Ukiwa chini hauna kitu. Iyo uri hasi nta muntu kwiteza. Ukiwa chini hakuna mtu wa kukusaidia. Ariko hari umwanzuro mukanya ijuru rifashe. Lakini kuna uamuzi mbingu inachukua. Uzaba hejuru. Kwamba utakuwa wa juu. Icyitonderwa. Jambo la kwenda taratibu. Biblia yavuze kuri be yaho. Biblia imesema ngo niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi. Ukitii sheria za Mungu ninazokuamuru siku ya leo. Nugendera mu mategeko y'Imana. Ukitembelea kwenye sheria za Mungu. Uzaba hejuru. Utakuwa wa juu. Hari ibintu byinshi abarokore bibeshya. Kuna mambo mingi warokore wanajidanganya. Imana yavuze ko bazakira. Eti Mungu amesema watapona. Imana yavuze ko nzaba hejuru. Eti Mungu amesema nitakuwa wa juu. Imana yavuze ko nzaba umutwe. Eti Mungu amesema nitakuwa kichwa. Imana yavuze ko izangirira neza. Mungu amesema atanitendea vema. Ariko ukibagirwa amategeko n'amateka bigenga iryo jambo. Lakini unasahau sheria ambapo zinasindikiza hilo neno. Imana yabaje Yeremia ngo uruzi iki? Mungu amemswali Yeremia unakosa nini? Aravuga ngo nduzi inkoni. Akasema nina fimbo. Aramubwira ngo uko niko ndindi jambo navuze ku muntu wanjye kugira ngo nisohoze. Akasema hivyo ndivyo ninavyolinda neno langu kwenye mtu nilitolee. Twe tugira imbaraga nyinshi zo kurinda ijambo. Sisi tunakuwa na nguvu mingi za kulinda neno. Ariko Imana ikagira imbaraga nyinshi cyane zo kuririnda. Na Mungu anakuwa na nguvu mingi za kulinda neno lake. Ndashaka ko tuvugira ijambo ngo uzaba umutwe. Nataka tuzungumuze hili neno utakuwa kichwa. Nta gahunda Imana ifite yo kukugira umurizo. Hakuna mpango wa Mungu kwa kukufanya mkia. Nta gahunda Imana ifite yo kubona umuntu yaremye ababaye. Mungu hana mpango wa kuona kiumbe chake kimehuzunika. Iyi mibabara kenshi harigizanwa n'intege mugira. Shida hizi kuna saa zinaleta na udhaifu mnao. Kandi harigiye imibabarizanwa n'imyuka yiwanyu. Kuna wakati huzuni unaletwa na mapepo za kwenu. Harigiye imibabarizanwa n'imyuka yahutuye. Kuna wakati huzuni unaletwa na pepo za pale unapoishi.
ibyo byose uyu mugoroba ijuru ryanzuye ko bigiye kurangira. Hayo yote mbingu imeamuru kwamba vinaenda kuisha. Muraza kwihangana kenshi ntangira gake mvuga gake. Mtavumilia mara mingi naanza kidogo kidogo. Ariko sinjya mvuga gake. Lakini sisemaki vidogo kidogo. Kuko ndaje tuvuge ku kintu cyitwa kuba umutwe. Maana nakuja tuzungumuze kwa neno linasema kuwa kichwa. Imana yevuze ngo uzaba umutwe. Kama Mungu anasema utakuwa kichwa, iba yashizemo n'akantu ko gushaka kwihaniza. Anakuwa ameleta na kakitu kakuchukua maamuzi. Ishiramo tamoro. Anatia tamo. Abantu bakabanza bakakumenyera. Watu wanakuzoea. Abantu bakabanza bakagira ngo usenge itumva. Wanadhani unaomba Mungu hasikii. Rimwe na rimwe abantu bakagira ngo wagura umunyabyaha Imana irakwanga. Namna moja wanasema wewe ni mwanadambi, Mungu anakuchukia. Akaba n'igihe bagira ngo n'ubugoryi ugira. Na hata wakati mwingine wanasema ni upumbavu wako. Imana ikabitegera. Lakini na Mungu anawaachia. Ikanyaruka ikavuga iti uzaba umutwe. Na Mungu anasema kwa haraka sana utakuwa kichwa. Uzaba wo hejuru. Utakuwa wa juu. Uzaba umuntu ukomeye. Utakuwa mtu mkubwa. Uzatabara abandi. Utasaidia wengine. Ikabikuretse. Inakuacha. Gace kakureka. Mungu anakuacha kidogo. Bakagira ngo ni usenga. Wanajiwaza hauombi. Bakagira ngo uri umunyabyaha. Wanajiwaza wewe ni mtenda dhambi. Niko muri iyi minsi bari bakumereye. Ndivyo hizi siku wanavyokaa kwako. Wakoranaga n'abandi bagakira ntukire. Unatumika na wengine wanatajirika, wewe hautajiriki. Wasengana n'abandi bagasubizwa ntusubizwa. Unaomba pamoja na wengine wanarudishiwa, wewe haurudishiwi. Bakagira ngo n'ubujiji ufite. Wanajiwaza wewe ni mpumbavu. Ariko Imana yaribitse ijambo rivuga ngo uzaba. Lakini Mungu alikuwa anakuwekea neno linasema utakuwa kichwa. Uzaba wo hejuru. Utakuwa wa juu. Ndashaka kuvuga kuba umutwe no kuba wo hejuru. Nataka kuzungumza kuwa wa kichwa na kuwa wa juu. Ibi nibyo birere nshaka kuhagararamo mu mpera z'umwaka. Hizi ndio nyakati nataka usimame ndani ya mwaka huyu. Sa nusimbutse gace. Nikiwa nikiruka kidogo. Kuko Imana yaravuze ngo uzabisimbuka. Maana Mungu amesema utaviluka. Hari igihe biba ngombwa kutabicamo hagati. Kuna wakati hautavipita ndani katikati. Ikagutera vitensi yo kubisimbuka. Na Mungu anakuongezea unaviluka. Reka mbabwire. Acheni niwaambie. Kambivuge ntuje. Niseme kwa utulivu. Mu gihe cya Mose, nyakati za Musa byarindiraga ko inyanja icikamo kabiri. Vilikuwa vikisubiri bahari katika ndani mara pili ili wavuke. Ariko mu gihe cya Yesu, lakini nyakati za Yesu ni uguca hejuru y'inyanja. Ni kupita kwenye juu ya bahari. Uyu mugoroba ntabwo turindira ko Imana iza guca inyanja. Jioni hii hatutasubiri Mungu akuje kupasua bahari. Ni uguca hejuru. Ni kupita juu ya bahari. Ni uguca hejuru. Ni kupita juu ya bahari. Ni uguca hejuru. Ni kupita juu. Ntabwo turindira ko iza kuvuga ngo wi. Hatutasubiri aseme yes. Ntabwo turindira ko iza kuvuga ngo ngiye. Hatutasubiri iseme naenda. Habonetse imbaraga zo guca hejuru y'ibyo byose. Kunapatikana nguvu za mamlaka ya kupita juu ya hayo yote. Umva ububasha bugiye gukora. Sikia nguvu zinaenda kufanya kazi. Nyumvira neza ububasha bugiye gukora. Sikia nguvu hizi zinaenda fanya kazi. Nta gahunda Imana ifite yo gutera inkunga ikibazo kiri imbere yawe ngo irwane nacyo. Mungu hana msaada wa kupiganisha tatizo liko mbele yako. Muri wowe hajemo imbaraga zo kubica hejuru. Ndani mwako kuna kuja mamlaka kupita juu ya hayo. No kuvuga ngo ni kusema ya kwamba ibyo bintu byose byakwahagije, vyote vimekuzunguka, bihindutse ikiraro ugiye guca hejuru. Vinabadilika darasa la kupita hiko. Mana nyagasani, Mungu mwenye nguvu. No kuvuga ngo izi ntambara zose n'agahinda n'amaganya byose, kusema ya kwamba vita na huzuni yote na kilio, iyi mibabaro yose n'intambara n'inzara n'imyaku n'imikwaje n'imikasiri, huzuni na lana na vita na bigiye guhinduka ikiraro ca hejuru. Vyote vinaenda kuwa darasa la juu. Hari igihe Yesu akoresha itegeko ry'ikubagaho. Kuna saa Yesu anatumia sheria. Mvuga ikinyarwanda gikomeye uraza kwihangana, umwuka aragufasha. Yakoresha itegeko ry'ikubagaho byihutirwa. Kuna wakati Yesu anatumia sheria ya ghafla sana, agatuma bigishwa ngo mujye kwa ntuzi. Anaamuru wa mitume eti mwende kwa fulani, muzituri cyana cy'indogobe, mufungue mtoto wa farasi kitaraheka,
kile akijatembelewa. Niba babaza ngo ninde ukibatumye, Wakiwaswali nana na watuma, nimuvuga amagambo menshi, msitamki maneno mingi, muvuga ngo ni umwigisha. mseme ni mwalimu. Inatosha. Nibabona dutabariwe muri iki giterane, Wakiona tunasaidiwa ndani ya mkutano huu, nta magambo yo gusobanura dufite, hatuna maneno ya kutafsiri, bitewe n'umwigisha inasababishwa na mwalimu. afashe umwanzuro mugoroba, Ameamuru jioni hii, ukubaye umutwe kwa kuwa tunakuwa kichwa, utazongera kuba umurizo. mkia tena ninaamuru. Uvuye hasi Unatoka chini, ushyirwa hejuru, unainuliwa juu. hari umunsi Kuna siku Imana yashekeje Hana Mungu amemchekesha Hana mu gihe cy'agasuzuguro ka Penina. nyakati za dharau ya Penina. Penina yaramumenyereye arakabya. Penina alikuwa amemzoea sana. Penina yiyemeye kuri Hana arakabya. Amemzoea sana. Igihe kimwe Uwiteka aho ubushobozi Hana bwo gutwita. Wakati mmoja akampatia nguvu, mamlaka ya kuwa mjamzito Hana. Hana maze kubyara, Hana alipojifungua, batangiye kumustresa ngo tujye mu rusengero. wakaanza kumwambia twendeni kanisani. Nibari bazi umuhigo yari yarahize. Hawakuwa walijua ni nini amesema na Mungu. Arindira ko umwana akura kugira ngo atazitiranya mama we na mukase. Akasubiri mtoto akomae ili asimufananishe. Arangije ajya mu rusengero. Alipomaliza akaenda kanisani. Ageze mu rusengero yagiye yemye. Alipofika kanisani akaenda amenyoka. Yahageze atakiri umutwe, Amepafika haiko tena kichwa. yahageze atakiri umurizo, Amepafika haiko mkia mara tena. yahindutse umutwe. Alipokuwa amebadilika kichwa. Ahagera atagifite ka gahinda, Anapafika bila huzuni. afite ibyishimo, Alikuwa na furaha. araturagarara aririmba, Akaimba na aravuga ati wawera we. akasema Mungu mtakatifu. Bati wawera we, Mungu mtakatifu. ushyira kuzimu ugakurayo, Unaweka kuzimu na kutoa. abana batindi basabiriza ubu nabaherwe. Walio chini. Wawera we. Mtakatifu. Ndashaka kuvuga kuba umutwe. Nataka kuzungumza kuwa Ni kichwa. ibintu bica mu mategeko yo kwitonda. Ni vitu vinapita kwenye sheria za Si utulivu. ibintu bipfa kuza. Haiko mambo ya kufa kuja. Ndashaka kuvuga kuri Meshake, Saduraka na Abedinego. Nazungumza kwa Meshake, Shadraka, Abedinego. Bageze i Babuloni. Wamefika huko Babiloni. Bahageze batangira kubasengesha ibigirwamana. Walipofika wakawafanya waombaji wa miungu. Abana b'abahungu biyumvagamo. Wanaume ambao walikuwa wanajisikia nguvu. Kimwe mu bintu bituma ukorana n'Imana no kwiyumvamo. Vitu vinasababisha unafanya kazi na Mungu ni kujisikia. Bishop wacu kwiyumvamo gushyira urusengero ahangaha. Bishop wetu kujisikia kuweka kanisa mahali hapa. Egare gushyigikirwa. Ni kwenda kuungwa mkono. Iyo wiyumvamo ibintu ukabishyira mu bikorwa, ukijisikia vitu ndani na unafanya kwa matimizi, imbaraga zibishyigikira si zawe ni iz'Imana. Mungu za kuunga mkono si zako, ni za Mungu. Aba bahungu bageze i Babuloni. Vijana hao wamefika Babuloni. Barabitegereza, wakawaangalia, bamenya ko basenga Imana. wakajua wanaomba Mungu Mwenyezi. Iyi Mana basengaga, Huyu Mungu alikuwa wanaomba ni Imana itandukanye ni yari mu kibaya cya Dura. ni Mungu tofauti na wakule kwenye bonde la Babiloni. Iyi Mana basengaga, Mungu ambao walikuwa wanaomba nimwe Dawidi yavuze mu 119 Zaburi. ni yule Daudi ametamka kwenye sura ya 119. Barimo bamusuzugura ngo ubundi Sauli yirirwa guhiga Imana yawe bahe. Wanamdalao eti Sauli na kutafuta, kwani Mungu wako yuko wapi? Arangije arababwira ati Imana yacu iri mu ijuru. Akamwambia Mungu wetu yuko mbinguni. Turi niko yabishatse. Hivi tulivyo ndivyo alitaka. Ariko amateka y'Imana yanyu, na desturi ya Mungu wenu, ifite amazuru ntinukirwa, anapua lakini hasikii, ifite umunwa ntivuga, ana mdomo hasemi, ifite amatwi ntiyumva, ana masikio lakini hasikii. Imana yacu irakora, lakini Mungu wetu anatenda. Itarasubiza, hata kama hajatenda, ibitegura ibyo izakora, anaandaa yale ambayo atatenda. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Iyi niyo abahungu binjiranye i Babuloni. Hii Mungu ndio Mungu ameingia kule Babuloni. Yambukije Abisirayeli nyanja niyo bameshake aliyovusha Mungu wana Israeli bahari ndio wanaje. Sara shaje niyo binjiye i Babuloni bavuga. Aliyemkabidhi Sara ikizeeka ndio walikuwa wanasema. Ihagurutsa nibicaze niyo binjiranye i Babuloni. Anayekusimamisha wasimkaisi bikaba niyo binjiranye i Babuloni. Hiyo Mungu ndio umeingiana naye Babuloni. Binjiye bari mu mavuta yo kwamamaza Imana yacu. Wameingia ndani ya
mafuta ya kumutangaza Mungu wetu. Abageze i Babuloni basanga basenga ikigirwamana. Walipofika Babiloni wakakuta wanaomba kimungu. Abana b'abahungu bati twebwe hari amategeko y'Uwiteka tuzubahiriza. Vijana wakasema sisi tuna sheria za Mungu tutatii. Kandi umuntu ugendera muri aya mategeko ntabwo azabumuriza azaba. Na mtu wa kutembelea kwenye sheria hizi hatakuwa mti, atakuwa kichwa. Wakasema eti nimushaka ibiryo mubireke, mukitaka chakula muache, mutwihera ibishimbo n'amazi yabyo, peni maharage na supu yake. Babirya iminsi 10, wanakula siku 10. Abana b'abahungu baragumya barabyibuha, vijana wakanenepa na kutakata. Imana iri gutegura uburyo izabagira umutwe mu gihugu hose. Mungu anaandaa vile atawafanya kichwa. Imana igiye kukuzamura ntabwo ikuzamurira muri zone. Mungu akikuinua hata kuinulia kwenye zone. Ikuzamurira mu gihugu hose. Anakuinulia kwenye nchi yote. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Barangije baravuga bati, walipomaliza na kusema eti ntabwo tuzasenga iki kigirwamana Nebukadinezari yabaje. Tutaomba kimungu cha Nebukadineza. Musi umwe bajyana ikirago kwa Nebukadineza. Siku mmoja wakapeleka shtaki kwa Nebukadineza. Baravuga bati rya tegeko washyizeho abahungu banza kuryubahiriza. Wakasema wale wa vijana wamekataa kutii sheria yako. Kubararira iki kigirwamana. Wamekataa kuomba kimungu chako. Twebwe ntabwo dusenga ibigirwamana. Sisi hatuombi vimungu. Twebwe Imana turaziranye. Sisi tunajuana na Mungu. Yatubyaje baravuze ko tuzapfa tutabyaye turaziranye. Aliyetuzalisha wanaisema tutakufa bila kuzaa tunajuana. Yatugize abagore baravuze ko tudashaka turayizi. Aliyetufanya kina mama yaduhaye abana baravuze ko tutazabyara turayizi. Aliyetukabidhi watoto wanaolisema tutazabyara mtoto. Yategeka bigakomera turaziranye. Anasema vinakuwa na anamuru vinatimilika. Tunajuana. Umwami ategeka itegeko. Mfalme akaamuru sheria. Aravuga ati nimwumva makondera n'inanga n'amabubura. Akasema mkisikia vyombo vya muziki vyote, bikivuga mwese mubararira Imana. Vikisema nyote mtii kwa kimungu changu. Ndashaka kuvuga mu nzira zituma umuntu aba umutwe. Nataka niseme kwa njia zinasababisha mtu anakuwa kichwa. Ngo inanga, amakondera, amabubura birasakuza. Nanga na vyombo vingine vya muziki vikasema. Danieli na Meshaki na Sadraka banga kubararira. Danieli, Meshaki, Shadraka, Meshaki wakakataa kuomba kimungu hicho. Barangije benyegeza itanura. Walipofika wakakonga moto zaidi. Baravuga ngo turabajugunyamo. Wakasema tutawatupia ndani ya moto. Meshaki, Sadraka na Abedinego baravuga bati, Meshaki, Sadraka, Abedinego wakasema hivi, turabizi ko Imana yacu ishobora kudukiza. Tunajua Mungu wetu anaweza kutuponya. Ariko naho itadukiza. Niseme mahali moja niwaona wanataka waliwazabaririza. Mungu atafanya watu wauliza. Mujana mu birari wazabaririza. Iko unatembea wasiulizane ulizane. Mungu kuchuzu ya mahara. Wakisema kwa nini unajaa furaha na amani? Bwana Yesu wangilie neza. Waambie Yesu amenitendea mema. Wakuoza ni kuchuzu ya mahoro. Usababwire Yesu wangilie neza. Ndashaka ko tugiye gutangaza ibintu bivuye. Nataka twende kutangaza mahali vitu vinatoka. Umesi miche barira ku ntoki turatangaza ibisubizo aho bivuye. Siku ndogo nahesabia kwenye vidole tutatangaza mahali vitu tunavuga kwa amina. Amina. Nataka kuvuga mwitanura. Nataka kusema motoni. Ubundi narangiza nakubwira Imana. Nani Imana? Nakwambia Mungu mwenyewe. Babajugunya mu itanura rya kumuriro. Waliwatupia motoni. Ndio bakujugunya mu muriro mwinshi. Kama vile wamekutupia ndani wewe. Basanga umukiza Yesu alimo. Unakutana Mungu yumo ndani. Atangira kubabwira ati muhumure. Akaanza kuwafariji eti farijikeni. Kaze bene data. Karibuni ndugu zangu. Imani bahumurisha. Mungu awabariki. Hamwe natwe. Pamoja nami. Amen. Batangira kugenda mu itanura rya kumuriro. Wakaanza kutembelea motoni. Batangira kuririmba no guhimbarizamo. Wakaanza mwabudu kule motoni. Batangira gukatira mu muziki. Wakaanza kucheza muziki. Ulimana mana. Ulimana mana. Ulimana nyamana. Ulimana mana.
ibitotsi. Usiku huo mfalme akakosa usingizi. Nebukadinezari abura ibitotsi. Mfalme akakosa usingizi. Arazinduka mu gitondo cya kare. Akapambazuka asubuhi na mapema. Aragenda guhengeza mu itanura. Akachunguza kwenye moto. Aravuga ati bakozi b'Imana. Akasema watumishi wa Mungu, Imana yanyu yabarinze. Mungu wenu amewalinda. Ari wowe. Kama ni wewe. Ari n'Imana y'umwijima. Ikiwa ni Mungu wa mbingu. Ari n'igihugu cyose. Hata na nchi yote. Nta muntu twigeze ducumuraho. Hakuna mtu ambaye tumemkosea. Nta muntu n'umwe twigeze ducumuraho. Hatukumkosea kila mtu. Nta manyanga. Hatukufanya manyanga. Nta madeni. Hatuna deni. Nta usinzi. Sisi hatuko wapumbavu. Usambanyi. Hatuko walevi, hatuko wazinifu. Amateka mabi dufite. Hatuna desturi mbaya. Mitwe duteka. Hatuko wafunga. Na ujura. Sisi hatuko waizi. Ari imbere y'abantu ni imbere y'Imana twitwaye neza. Kama ni mbele za watu na Mungu tumejipeleka vizuri. Arangije atanga itegeko. Alipomaliza kaamuru, aravuga ati muze mubakuremo. Akasema waondoweni. Uze kwibuka ko bashyizwemo basuzuguritse. Ukumbuke kwamba umewekwa ndani wakidharauliwa. Ukumbuka ko babashyizemo babajugunya. Kumbuka kwamba umewarushia ndani. Uko niko muruzi yakujugunya. Ndivyo mchama amekurushia nafasi. Bosi wawe yakujugunya hano. Hata na bosi wako amekuweka fasi. Ndiko mukoresha hakuna za hano hapo. Ndivyo yule mtu anayetumikisha na kukuzinga yagushiza hano wawe. Ndivyo yule ana uwezo kwako amekupa nafasi ngumu. Kuzabibwa yagushiza hano wawe. Yeye utakuwa Mungu amesema kujana nafasi ngumu. Kuzapa nacho Imana yagushiza hano wawe. Anasema utakufa. Alikuwa kujisezera mu zangu za umutwe. Lakini kuna leo anasema utakufa. Umutwe. Usinye. Usiogope. Usinye. Usiogope. Nakuzaba umulizo. Utakuwa mkia. Haleluya. Wanapomaliza wakawaondoa. Wakawatoa. Wameheshimiwa. Nyakuba wahita ashiraho itegeko. Mheshimiwa akaweka sheria. Bivuga ngo umuntu utazasenga Imana Meshaki na Shadraka. Akasema mtu ambaye hataomba Mungu wa Meshaki na Shadraka na Abednego atakatwa. N'urubyaro rwe ruhinduka umuyonga. Hata kizazi chake kiteketezwe. Ibyo bitewe n'iki? Hivyo vinasababishwa na nini? Nuko igihe cyo kuba umutwe kigeze. Ya kuwa nyakati za kuwa kichwa inatimia. Wakubindikije mu cyaro. Kama umezaliwa huko kijiji, usuzugurirwa mu mujyi, unadharauliwa kwenye mji, usuzugurwa warize, unadharauliwa umesoma, usuzugurwa uvuka mu miryango ikomeye, unadharauliwa na usuzugurwa usenya, unadharauliwa na mwozaji, usuzugurwa urapeta, unadharauliwa na mwozaji, uterana, unadharauliwa na Imana iravuze ngo uzaba umutwe. lakini Mungu anasema utakuwa kichwa. Uzaba umutwe. Utakuwa kichwa. Uzaba ukomeye. Utakuwa watu. Haleluya. Tugiye kugera ku musozo. Tunaenda kufika mwisho. Ariko mu bintu nshaka ko dusezerera. Lakini kwa vitu nataka tuage. Ikintu Uwiteka antegetse uyu munsi. Kitu Mungu ameniamuru leo. Kirakorwa nk'uko akintegetse. Kitatendwa namna alivyoamuru. Hari ubwoko bw'ibisuzuguriro umaze iminsi ku buzima bwawe. Kuna namna ya dharau kwako. Icyo utekereje gukora gipfira mu bitekerezo. Hata unavyofikiria kufanya kinakufia kwenye mafikira. Icyo uvanye mu bitekerezo ugashyira mu bikorwa biranga. Hata ukienda kwa matimizi vinakataa. Igihe amaboko yawe aboshye. Unamaliza masiku mikono yako ikifungwa. Amaguru yawe arafunze. Hata miguu yako pia imefungwa. Akanwa kawe karafunze. Hata mdomo wako pia umefungwa. Ijambo uvuze ryose ntiryumvwa. Neno lako halisikiki. Ariko ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo, Lakini neno la Mungu linasema mwezi kwa 10 kutarashira, kabla mwezi wa 10 haufika utakuwa kichwa. Utashimwa hejuru. Uzaba umutwe. Utakuwa kichwa. Igihe cyarageze. Nyakati imeshatimia. Ndacyari kuri aba bahungu Meshaki, Shadraka na Abednego. Ningali kwa vijana Meshaki, Shadraka, Abednego. Igihe cyagera Daniel ajya gusenga. Wakati ukatimia, Danieli akaenda kuomba. Ajya kuririra Imana. Akamlilia Mungu. Ajya gusaba Imana. Akaenda kumuomba Mungu. Yegera Imana ku munsi wa gatatu. Ibisubizo bye biramanuka. Akamsogelea Mungu kwa siku ya 3, jibu zikashuka. Ibisubizo bimanutse. Jibu liliposhuka, Daniel yanga kuva imbere y'Imana. Danieli akakataa kutoka mbele za Mungu. Iyo umuntu asenga afite amasezerano ntananirwa. Mtu akiomba na ahadi Iyo hashindwi. umuntu asenga afite amasezerano ntatinya. Mtu akiomba ana ahadi haogopi. Asengera muri ntutinye inzara y'iminsi 20. Anaongea ndani ya usiogope. Ntutinye ibyakubabaje. Usiogope yaliyokuhuzunisha. Ntutinye ibyakubabazwa. Usiogope yatayokuhuzunisha. Usiogope. Haleluya. Amina. Asenga. Akaomba. Ku munsi wa gatatu ibisubizo biraza. Siku ya 3 jibu zikatokea. Uperezi barabufata.
alipomaliza akaamuru askari jeshi. Imana igira ingabo, Mungu ana askari jeshi ikagiramo n'izifite amahane, na ana jeshi wakali sana. ingabo zitonda nka Gabriel, ana wajeshi watulivu kama Gabriel. Gabriel akoresha amarangamutima menshi yo kwitonda. Gabriel yeye anatumia msamana utulivu kuko ashinzwe kujya gutanga amasezerano, maana yeye ana kazi yake ni kwenda kutoa ahadi. Akagira na Mikaeli wanyi, lakini ana malaika wa Mikaeli ambao ni wapiganaji. Izi ngwanyi nizo ndi kumva mu kirere cyawe. Hao wapiganaji ndipo tunasikia kwenye angalafu. Hiyo na tunasikia wanaona hapa tu. Wanakuja kutetea. Angalia vita kwenye wakati wake. Angalia msaada umeshuka. Wakati wako unatimia. Wakati wa kuwa kichwa unatimia. Wakati wa kuitwa ufalmeni unafika. Wakati wa kuinuliwa unafika. Wakati wa kubadilishiwa jina umefika. Wakati wa kutia kibali kwenye karatasi la dunia. Wakati wa kuhamishiwa kitu unafika. Wakati wa kupewa ofisi mpya unafika. Inaona saa ya Mungu inatimia. Utakuwa kichwa. Utakuwa kichwa. Hautakuwa mkia. Utakuwa kichwa kwenye familia. Utakuwa kichwa kwenye mazaliwa yako. Utakuwa kichwa kwa kazi yako. Utakuwa kichwa. Agakuwa mkia. Simama, simama, simama.
umuyobozi. Nebukadneza akamufanya kiongozi. Abamuregaga arabayobora. Wanaomshtaki anawaongoza. Abavugaga ko ari umusazi arabayobora. Waliposema ni chiza akawatawala. Abavuze ko twize make tugiye kubayobora. Waliposema tumesoma madogo tutawatawala. Abaswa tugiye kubakira. Waliposema tuko watoto wadogo tutawatajika. Abaswa chiza cyavyo wacu tugiye kubagwa. Waliposema hakuna kisike kwetu watakwenda tuzaguriza amahanga ntabwo tuzajya kuyaguza. Sisi tutalisha mataifa tutayaomba. Tuhawe amahirwe yo kuba imitwe ntituzabimenya. Tunapewa heri za kuwa kichwa tutafanikiwa. Tunashimira umushumba wemeye gufukurira ibahanga. Tunashukuru mchungaji amekubali kufungua chemchemo hapa. Abantu baza gukirira hapa. Ili watu waje kuponea mahali hapa. Kimwe mu bintu byakurwanije. Kimoja kwa vitu vimekupiganisha. Kimwe mu bintu byatumye utagera ku ntego. Vitu vimesababisha ufiki kwenye lengo. Amazina yawe ababyeyi bagiye kuvuga imbere y'abadayimoni. Majina yako wazazi wameenda kutamka kwenye mbele ya mapepo. Ababyeyi bapfa badakijijwe. Hao wazazi wamekufa bila kuokoka. Hizi saa amazina yawe ari kwishuzwa. Hata kwa sasa hivi majina yako yanadaiwa. Wana ibintu utagizemo uruhare. Unapigana na mambo kuweka nguvu. Warwanaga n'imbaraga utagizemo uruhare. Unapigana na nguvu ambapo hujui namna gani. Akakandi Uwiteka mutandukanije n'ibyo bintu. Lakini kwa muda huyu sikia, kurwana n'umuntu watwaye umusatsi wawe. Unapigana na mtu amebeba nywele yako. Uyu musatsi ahantu yawugejeje. Hiyo nywele mahali ilipoifikisha. Sasa uyu musatsi uracyaburana. Kwa saa hii nywele hiyo ingali inafanya majukumu. Ibyo bawuvuzeho aka kanya biracyaza kukwishyuza. Maneno ambayo wametamka juu yake kila siku yanadaiwa. Ariko aka kanya dukoranya imitasio. Lakini kwa hivi tunaachana n'abarozi. Tunaachana wachawi. Dukoranya imitasio nabo. Tunaachana na wachawi. Umusatsi tukuye mu mazina yawe. Nywele hiyo tunatoa kwa majina yako. Cyitwa deliverance kiri gukoreka muri aka kanya. Nasikia utakaso na kufunguliwa inatendeka mahali hapa. Mu kanwa k'umurozikazi. Majina yako kila siku ndani ya mchawi. Batanze amafaranga menshi. Wametoa hela mingi kugira ngo utazagira icyo ugeraho. Ili usifikie kwenye lengo. Ariko Imana ivuganye nanjye none aha. Lakini Mungu anazungumza na mimi hapa. Ibyo bakoze byose bibarekeye bana. Mambo yao yote yaache. Bikoze icyo bita kugusharira. Tunawaachia Mungu. Utandukanije n'ibyo bintu. Anakuachanisha na mambo hayo. Kuna kufunguliwa na utakaso inatendeka mahali hapa. Hari ibintu bakoze ku mafaranga yawe. Kuna mambo umetenda kwenye pesa zako. Wahaye umuntu amafaranga. Umemkabidhi mtu pesa. Ayakoreraho ubufindo. Akafanya utafiti. Imana iravuze none. Lakini Mungu anatamka sasa. Kwa mazina yawe yatandukanije nabo bantu. Majina yako yanafuatisha na hao watu. Uwiteka avuze. Hivyo Mungu asema. Uwiteka avuze. Hivyo Mungu asema. Uzaba umutwe. Utakuwa kichwa. Uzaba umutwe. Utakuwa kichwa. Uzaba hejuru. Watu. Hari ibipande by'imyenda yawe batwaye. Kuna vipande vya nguo ambavyo wamepeleka. Barabijyanye
wameenda kufanya mambo ya uchawi mahali. Hapa hivi tunawatanisha. Tunabadilisha mambo yao. Haya yanatendeka nikishuhudia ndani ya kiroho. Niko naona kiroho. Niko vinatendeka. Mungu anakuachanisha naye. Inawaachia. Inatoka kwa majina yako. Kiganza cyakoze ku mwana wawe. Kuna mkono umegusa mtoto wako. Kiganza cyakoze ku mwana wawe. Kuna kitanga kimegusa mtoto wako. Bamuvugiraho amagambo. Na kutamka maneno. Amagambo bamwatuyeho. Maneno wamekiri juu yake. Akakanya tumutandukanije nayo. Kwa sasa tunamwachanisha na maneno hayo. Tunawaachia. Tunawaachia hayo. Tugiye gukora mitasiyo n'abarozi. Tunaenda kufanya mitasiyo na wachawi. Tugiye gukora ihererekanya bubasha. Tutaenda kupeana nguvu. Konegisiyo zabo nabo natwe. Uwasiliano wetu na wao tugiye kuzica. Tunaenda kukata. Ikintu gituma utabona kazi. Kinachosababisha huoni kazi. Nakivumbuye. Nimekigundua. Na makonegisiyo wagendanaga yabo. Ni mawasiliano ya wachawi ulikuwa unatembea nao. Mbona deliverance komeye cyane akakanya. Ninaona ufungulivu mkali sana hapa. Tugiye kubarekera ibintu byabo barabikuru. Tunaenda kuachia mambo yao. Nibashaka be barakumanitsa ahantu. Hata kama umekutia juu fasi. Umwenda bajyanye ntukiri uwawe. Vazi wamepeleka haiko yako tena. Ndio wabo. Ni wao. Mana nyagasani. Mungu Mwenyezi. Nikubona operation mu nda z'abantu nk'abarindwi hano. Ninaona operation ndani ya tumbo za watu wa 7 hapa. Nikubona imigozi iri gucikagurika muri reta. Naona kamba zinakatika ndani ya ibada hii. Nikubona guhambuka gukomeye. Ninaona kufunguliwa kukubwa. Saida kida kedarado kitabosaya. Ndikubona dossier ziri kwimuka zigizwe imbere zanyu. Naona vibali vinahamishwa vinasogezwa mbele. Ndikubona muri kwigizwa imbere mu madossier. Naona mnasogezwa mbele kwenye vibali vyenu. Ndikubona muri kwakira amanota ya mbere mu bana banyu. Naona mnapokea nukta za kwanza katika watoto wenu. Ndikubona ingendo eshatu bari baraziritse. Naona safari 3 wamekuwa wamefunga. Mungu anafungua. Ndikubona telefone z'umugisha mugiye kwakira. Naona simu za baraka mnaenda kupokea. Amina. Amen. Tera haleluya cyane y'Imana. Haleluya sana ya Mungu. Hari abantu 11 hano. Kuna watu 11 mahali hapa. Bakiza amaguru. Wanapona miguu. Bari bafite indwara z'amaguru. Walikuwa na ugonjwa wa miguu. Bamwe yabaryaga. Wamoja walikuwa wanaliwa na miguu. Abanda kabyimba. Wengine anavimba. Abanda gashuha. Wengine anasikia moto. Imana irambwiye ngo nimwakire gukira. Na Mungu anasema pokeeni uponyaji. Woteze igitambaro cy'umweru. Huyu wa kitambaa cha mweupe. Imana irambwiye ngo ikurinze kurwara amaso yo guhuma. Mungu ananiambia na kulinda kumwa macho na kuwa kipofu. Ikurinze kurwara amaso yo guhuma. Mungu anakulinda ugonjwa wa Uwiteka koza operation muri ayo maso. Mungu anafanya operation ndani ya macho yako. Na kanwa ko Uwiteka kabiremye. Ni mdomo wa Mungu naomba hayo. Na uteze agatambaro k'umweru. Na wewe wa kitambaa cha mweupe pia. Uwiteka nyine ngabavuganya nawe. Mungu Mwenyezi anasema na wewe. Akuvanye mu nzira ebyiri. Anakutoa ndani ya njia mbili. Akuyoboye inzira imwe. Anakuongoza kwa njia moja. Uvuye mu mwijima. Unatoka kwenye giza. Uwiteka gushize mu mucyo. Anakuweka kwenye nuru. Akuvanye mu rungabangabo. Anakutoa kwenye mashaka. Akweretse inzira kugeza ku masezerano yawe. Anakuonesha njia ya kufikisha kwenye ahadi zako. Datawe. Tera haleluya cyane we. Sema haleluya sana. Ijwi riri kumbwira. Sauti nasikia inaniambia ngo
urwaye indwara y'ibitega, unaumwa ugonjwa wa uchawi, bahora bakoherereza ibitega, kila siku wanakutumia uchawi, bikakumenagura umutwe, na inakupasua, inakuuma kichwa, uhora ubabara hano mu gihorihori, kila siku nasikia unaumia humu. Fata ikiganza cyawe cy'iburyo ushyira aha ngaha, tia mkono wako wa kuume mahali hapa. Imana irambwiye ngo akakanyishiza urukingo kuri uwo mutwe. Mungu anasema natia kinga kwa kichwa chako. Ibintu bahora bohereza ku mabati, vitu wanatuma kwenye mabati, ibintu bahora bijegera nk'amasaka ku mabati, kila kitu cyaraje. Hata kwa wiki hivi ibintu by'ibinyoni biza bigasakuza mu rukerera, vitu vindege vinakuja vinakuja kuyo. Imana ni umurozi, na Mungu anasema ni mchawi, akanye gutandukanije n'umurozi kazi, na anakuachanisha na mchawi huyo wa kike. Kandi umurozi kazi yitwa Kabagwira. Imana gutandukanije n'imbaraga za Kabagwira. Yakubujije amahoro mu rubyaro, amekukosesha amani, akubuza uburyo n'izisa nta kintu ugira, amekukosesha maendeleo, yaragutambye ibiganza byawe arabitamba ngo uzafe ntacyo ugezeho, amekutoa na hata mikono yako ikugusa kitu siku. Uyu mwaka utarashira ugiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza. Mungu ananiambia mwaka kabla kushikona ishara ya mema. Mana yanjye we, iyo njyana sindi kuyumva we, mushyiremo yanjyana y'iwacu i Burundi we. Yego sha iyo ngiyo, yego. Umvuko Uwiteka Nyiringabo ambwiye ngo mbwire protocol. Sikia namna Mungu anavyosema niemwambie protocol. Zawirukanka nkore muri cyo kiganza cyawe. Kuja nikuse kwenye mkono wako. Ikintu cya mbere uhawe kubyibuha. Cha kwanza unapewa kunenepa. Cha kabiri uhinduriwa amateka. Cha pili unabadilishiwa historia. Kuko wakunze gukiranuka. Maana umependa kuwa msafi. Ukanga ubugome. Unakataa chuki. Nicyo gitumye Imana gusumbisha bagenzi bawe. Ndio maana Mungu anakuinua zaidi ya marafiki zako. Dore mu muryango w'iwanyu nta kintu mugira. Ndani ya familia zenu mko wa maskini. Imana kuzamuye mu muryango uvukamo. Mungu anakuinua kwenye familia yako. Ni wewe ugiye gutabara umuryango uvukamo. Ndio wewe utasaidia familia. Iguhaye gucuruza. Mungu anakupatia kufanya biashara. Kwikorera. Mungu anakufanya ikiganza cyawe kirahumanutse. Mkono wako unatakasiwa. Ikintu cyose uzagerageza gukora kizakunda. Matendo yako yote yatakubali. Imana ihumanuye ikiganza cyawe. Mungu anatakasa mkono wako. Niko Uwiteka Nyiringabo avuze mu momera amashyi. Ndivyo Mungu asemavyo. Yego sha. Achira umugisha uva ku Uwiteka. Pokea baraka kutoka kwa Mungu. Uwiteka humanuye amaso yawe. Mungu anatakasa macho yako. Uwiteka humanuye intambwe z'ibirenge byawe. Mungu anatakasa nyayo za miguu yako. Kuva wakubaka ntiwigeze ugira amahoro y'urugo. Tangu ujenge ndoa hakupata amani. Uwiteka guhaye amahoro. Lakini Mungu anakupa amani ndani ya ndoa. Umugisha w'urugo. Mungu anakupa baraka ya ndoa. Aguhaye gutunga ibintu biri original. Anakupa vitu original. Asohoye ibintu bishaje mu rugo rwawe. Anatoa mambo ya kuzeeka ndani ya azanye ibintu bishasha. Anaumba mambo mapya. Ukunda ibintu by'ibisirimu. Unapenda vitu vya hali ya juu. Umusirimu kazi pe. Wewe ni mslimu sana. Ariko byaranze. Lakini vimekataa. Uwiteka arabikoze. Lakini Mungu anayatenda. Tutaragera mu kundi kwezi. Kabla kufika kwenye mwezi mwingine. Tangaza Imana ikoze. Kuna miujiza Mungu anatenda. Kandi akira ubuzima mu mwanya w'uruhumekero. Pokea maisha. Uwiteka ashize ubuzima mu ruhumekero rwawe. Mungu anaweka maisha kwa pua lako. Takatayo basai. Shedeka. Uyu mukameraman umva ko Uwiteka avuganya nawe. Huyu kameraman sikia navyo Mungu anavyosema na yeye. Imana irambwiye ngo nkubwire. Mungu ananiambia nikwambie. Ngo aho kwamanze hose bakanga ko winjira. Mahali umekwenda kupiga hodi kote wanakataa uingie. Ugiye kuhinjira udakomanze. Unaenda kuingia bila kupiga hodi. Imana iguhaye ubushobozi. Mungu anakupa mamlaka. Mu bintu ukorije kuko iterera inkunga.
Kwa kazi yako Mungu anakuja kukuunga mkono. ije gushyigikira ibitekerezo byawe. Anakuja kuunga mkono mafikira zako. Ukunda gufata agenda ukandika. Unapenda kuandika. Ujya uhiga umuhigo w'umwaka. Kila siku unafanya mipangilio ya mnyaka. Mwaka washira ukabona biranze ibyo wagambire ntibigezweho. Na mwisho wa mwaka unaona haviendeki ulivyofikiria havioni. Ariko muri ameza birasigaye ngo umwaka ushire. Lakini kwa miezi 2 inayosalia mwaka uishe. Ugiye kwakira ibintu wari no kwakira muri aya mezi 10 ashize. Utapokea mambo ungepokea hata miezi inayoisha. Dore ikiganza cyawe kigiye guhesha abandi umugisha. Mkono wako utapatisha wengine baraka. Kandi ntabwo ubwene gihugu bwawe ari ubungubu. Uwiteka guhaye ubundi bwene gihugu. Na Mungu anakukabidhi nyingine nchi. Uhora ukunda kubi Burayi. Wewe unapenda kuishi Ulaya. Ukunda ubuzima bw'i Burayi. Unapenda maisha ya Ulaya huko. Wahize n'umuhigo. Na umetoa ahadi. Nibyo uzakora ugezeyo. Na vitu ambavyo utafanya ukifika huko. Muri huko. wewe harimo kuzasapotinga isengero zo muri Afrika. Eti wewe utasaidia kanisa za Afrika. Muri wewe harimo ibiganza bizubakira abapfakazi. Ndani mwako kuna mkono utajengea wajane. Kiganza cyawe kibitsemo ikindi kiganza. Hiyo mkono unawekwa ndani mwingine mkono. Habitsemo ikindi kiganza kizarihira imfubyi. Kuna mwingine mkono ambao utalipia wa yatima. Amavuta ya bishop ndayemera ikiganza cya nanyongi kozemo ndasubizwa. Mafuta ya bishop na yakubali hata mimi nikigusa narudishiwa. Enenda uguse kwenye mkono wa bishop. Ukikora muri cyo kiganza ibintu byawe birafunguka. Ngaro kigusa pale mambo yako yanafunguliwa. Haleluya cyane. Haleluya sana. Haleluya sana. Uwiteka nyiringa barirahiye. Mungu anaapa. Nguzabu mutwe. Utakuwa kichwa. Uwiteka arongera arirahiye. Yeye anajiapa mwenyezi. Uzashirwa hejuru ntabwo uri hasi. Utainuliwa juu hauko wa chini. Muri iki giterane Imana irirahiye. Ndani ya mkutano huyu Mungu anaapa mwenyewe. Uzabu mutwe. Utakuwa kichwa. Uzabu hejuru. Utakuwa wa hali ya juu. Uzakomera. Utakuwa na nguvu. Uzakira. Utatajirika. Uzakorana n'Imana. Utatenda pamoja na Mungu. Uzakorera Imana. Abandi. Utaimarisha wengine. Utambutsa abandi. Utavusha wengine. Haleluya cyane. Sema haleluya. Twakiriye bishop aduhesha umugisha. Ariko gushyiramo iyo njyana y'iwacu Burundi we. Yego. Je. Yes. Uretse kwicara. Usiketi. Asifiwe Yesu. Zamuri kiganza cyawe. Inua mkono wako. Zamuri kiganza cyawe. Inua mkono wako. Uvuge ngo ndi umutwe. Useme mimi ni kichwa. Ntabwo ndi umurizo. Siko mkia kamwe. Zamuri kiganza uvuge ngo ndi umutwe. Sema niko kichwa. Jewe ntabwo ndi umurizo. Si mko mkia. Uvuge ngo ndi uwo hejuru. Sema mimi ni wa hali ya juu. Jewe ntabwo ndi uwo hasi. Mimi siko wa hali ya chini. Nifuzaga ko njya hasi byose. Yanayotaka niende chini vyote. Ushyirwe hasi mu izina rya Yesu. Wekwa chini katika jina la Yesu. Abarozi bashyirwe hasi mu izina rya Yesu. Wapigwa chini kwa jina la Yesu. Abapfumu bashyirwe hasi mu izina rya Yesu. Waganga wachenyeji wapigwa chini kwa jina la Yesu. Bashyirwe hasi mu izina rya Yesu. Wagonjwa chini kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Mikrofoni ko muhimbaraga basha. Mikrofoni mutayisubiyeho kwa bisatura shwa. Haleluya. Amen. Yesu wacu ntabwo icyubahiro. Amina. Haleluya. Amen. Ntimucibwirwa muri kumwe. Ukia mwenzako mwambie. Mwambie ngo wewe ntabwo uzapfa. Mwambie wewe hautakufa kamwe. Mwambie ngo wewe ntabwo uzapfa. Mwambie hautakufa kamwe. Mwambie ngo wewe uzabaho. Mwambie wewe utaishi. Mwambie ngo mu gisekuru cyawe Ndani ya hazabamo abamiliyarderi. na miliyarderi. Mwambie ngo mu gisekuru cyawe Ndani ya uzembe wako hazavamo abaganzi. Vuga ngo mu gisekuru cyawe. Sema kwa mababu zako hazavamo abagwizatunga. Kwa watajiri sana. Vuga ngo mu gisekuru cyawe. Kwa babu zako hazavamo icabwenge. watu wa elimu sana. Turi icabwenge. Kwa elimu. Komera Imana yacu amashyi. Yeli Mungu makofi.
ntabwo nzaba umurizo, sitakuwa mkia, nzaba umutwe, nitakuwa kichwa. bisa n'abacecetse gato. Rakasaposi kitaya lapa, rokotoposo kitaya tarapa, rokopoya targebote, rokosikitia pasitiripo, rokomotoko dekete, rakasakato ketenebote, rokopoto kotifititipa, rokopaya sangara pakata, rekesengese pokata, zamuri chidado chawe kumana, rakasingo ya pakati kitindi, rakati pota, sekete kote. Muri iyi minsi wewe umaze iminsi wiyumvira ku mwana wawe, umwana wawe yishwe n'abarozi, watumishije umwana wawe yishwe n'abarozi, bagomba kwica wewe batwara umwana wawe, Wataka kuwa wewe, Imana izagwishumbusha.